Penetrating in the lane, blocked! Edwards got it! Ovo je upravo zašto u NBA-u nikada ne trebate slaviti prerano. Nakon teške pobjede protiv Minnesote u nedjelju uveče, Thundersi su se ponovo suočili sa Minnesotom prošle noći i prilično je djelovalo da će sve biti isto. Minnesota going into the zone and the Thunder busted up thanks to that Hartenstein split. Playmaker, that was a pretty move. SGA off the screen, fires away. SGA. Caruso in his spot as his hot shooting continues from deep. Oklahoma, predvođena Aleksanderovim brojkama 39-10-8, je dominirala u meču, vodeći sa najvećih 25 poena razlike. Edwards je sa druge strane nastavio svoj skromni šuterski performans sa 5 od 15 s polja i samo jednom trojkom iz 6 pokušaja. Tako da Thundersi su imali kontrolu i u četvrtoj četvrtini. That deal for Karl Anthony Towns, Isaiah Joe loves that flare out, and when he is open, oftentimes he nails it. What he decides to do, going right through the defense. SGA goes long strides. Just continues to ascend with his game as Edwards lost his footing. Dorn was on him, trying to create an on-man rush. As J-Dub is going to power it up. 16 poena prednosti na manje od 4 minuta do kraja. Fanovi uživaju, najbolji ste tim lige, pa deluje kao završen posao, zar ne? Plus je i Edwards bio zamenjen i šta bi ikako moglo da pođe po zlu. Wolves have to be flawless the rest of the way. Naz Reid, step back three, bottoms! Alexander Walker over to Reid. Reid on the drive, left hand, put it in. Fans getting kind of uncomfortable here. 80 seconds to go in the fourth. Dillingham, hard drive, put it in! 38-19 advantage for the Wolves in the fourth. On the attack, toss out to McDaniels. McDaniels on the drive, finger roll, no, tipped it up. Ball, it will stay with the Wolves. Everyone on their feet. Dillingham to work it in. Toss into McDaniels. McDaniels to the rim. Count it! And put him on the line! These fans are absolutely stunned. If you could look around this crowd right now, there's a lot of people with their hands on top of their heads. It is a tie ball game. Ovo je neverovatno. Wolvesi vođeni Naz Reidom, Jadenom McDanielsom odlaze na čudovišnu seriju od 16-0 u posljednja 3,5 minuta, dok su Thundersi promašili 8 vezanih šuteva. Ipak, na satu ostaje još 12 sekundi igre. 121 all, into Williams, under 10 seconds to go. Gilgeous-Alexander, defended by Clark. Down the lane, off balance, no good. Rebound Alexander Walker. Alexander Walker puts it up. No good. We're headed to OT. Wow, Shai Gilgeous-Alexander promašuje na kraju teško izazovno polaganje i njegov Rocky ima šansu da dobije utakmicu, ali je izašao kratak u tranziciji, tako da idemo u produžetke. Stići do obruča je bio težak zadatak u dodatnih 5 minuta i većina je poena postignuta sa linije slobodnih bacanja. I tako, sa poenom zaostatka, Caruso pronalazi malu pukotinu u odbrani. Caruso flashes, hangs it, flips it up and in. U sljedećem posedu nastaje potpuni haos. No pass over to Reid. Reid, a ton of speed. Oh, and Dort comes up with the big steal. Edwards got it right back. He will pull. Way too strong. Reid, the putback out and a foul. Sudija je baš zakasnio sa pozivanjem faula nad Reidom, ali kako god, on ostaje smiren i dovodi svoj tim na 1 prednosti sa još 23 sekunde do kraja. Nakon timeouta, Shai ipak ima priliku da svoj tim spasi bruke. Penetrating in the lane, blocked! Edwards got it! Shannon holds it! And he's fouled! Ant-Man sa spasonosnom blokadom u posljednjoj sekundi skupljuje sebe zbog loše šuterske noći, a Alexander Walker pokazuje svoju genetiku za odluku, pogađajući oba šuta da bi Minnesota doneo +3. Pa, može li Shai izvesti čudo na samom kraju? SGA, clock is running. Shai pulls up off balance. It was on target, no good. Tapped out in Minnesota. Steals one here inside Paycom Center. Još jedna dobra Edwardsova odbrana, prisiljavajući Shaia da se izvuče ulevo na šut kojeg promašuje, pa ti Wolvesi kompletiraju svoj najveći comeback u istoriji franšize. Ant je bio toliko podgrejan da je zaboravio na mikrofone i kamere.
Bez obzira na to, Chris Finch je bio nepokolebljiv da je Shai bio favorizovan od strane sudija. It's so frustrating to play this team because they foul a ton. You know, they really do. They foul all the time. And then, you know, you can't really touch Shai. And it's a very frustrating thing. Imamo za vas još jednu ludu završnicu u Uti, gdje su Jazzeri igrali bez 5 ključnih igrača i imali su 5 poena zaostatka iza Trail Blazersa sa 13 preostalih sekundi do kraja, ali Keyonte George pa jednostavno nije bio spreman da pusti konopac i da se preda. Inbound to Keyonte, twirling three, got it! We still got a ball game! George pogađa tešku fadeaway trojku i sada moraju faulirati. Anthony Simons se nalazi na liniji slobodnih i ostaje smiren pogađajući oba bacanja. Bez preostalih timeouta i sa veoma malo preostalog vremena, šta bi Jazzeri uopšte mogli učiniti? Key needs a three. Rises for it. Hits it! Keyonte u stilu T-Maca ubacuje još jednu trojku iz trka, dovodeći utakmicu na poen razlike. Sada fauliraju Jerami Granta, najiskusnijeg Portlandovog igrača. He misses. Grant promašuje prvo bacanje i ostavlja Uti na kraju otvorena vrata. Može li Keyonte da to učini stvarnim? With 3 seconds left. Short. And the Jazz fall short. Čoveče, čitava bi se građevina srušila da je George pogodio ovo. Blazersi su preživeli, ostvarajući 12. pobedu u posljednjih 17 mečeva. Kako god, selimo se u Indijanu gdje su Tyrese Haliburton i Nikola Jokić demonstrirali asistirajuću kliniku. Nice pass, really nice pass. He threw that one, and he threw it away from the defense on Ty to be able to catch that one. Haliburton, cross court, sets up Siakam, who buries a three. We talked about outstanding passes. Jokic has it. Give it to Brown. Fabulous pass as Jokic feeds Christian Brown. Jokic is inside and he gives it to Najee, spoon feeding the big man. Nuggetsi su bili na mestu vozača u najvećem delu meča, imajući i 17 razlike na kraju treće četvrtine, ali Pacersi su nagazili papučicu gasa u četvrtoj, dolazeći na 6 razlike. Good read. Had it knocked away. Haliburton with the steal, and he's off to the races. He read it and he was standing initially. They don't make that an offensive foul call. You got to play on. Shepard hits a three on the other end. Ali ono što je usledilo je najnestvarnija asistencija koju sam video ove sezone. Inside Christian Brown again. Mislim da Jokić nije baš ovo ovako zamišljao, ali pohvale Brownu zbog hvatanja lopte u vazduhu i okretu prepoentiranja. Sve u jednom pokretu. A ovaj duo nije bio gotov u nanošenju štete u ključnim trenucima. Jokic under to Brown. He scores again. Nikola je sa najvećih karijernih 19 asistencija perfektno rukovodio napadom svog tima, a kada je došlo vreme da se posao završi, došli su na svoje med i mleko. Murray, give it to Jokic. Jokic in the lane, put it up and in. 18. Fin povratak za Nuggetse, samo 2 dana nakon što su Luka i Lakersi prekinuli njihovu seriju od 9 pobjeda u Denveru. Vreli i ljuti Pistonsi su bili u potrazi za povećanjem svoje pobedničke serije protiv Clippersa koji su igrali bez Kavaja Leonarda i Normana Powella. Cade Cunningham je to iskoristio i nastavio svoja skorašnja fenomenalna izdanja. Cade with a long gun. It goes! Pistons take a 3-2 lead. The officials, by the way, Cade to the sideline. Launches a three. And it's through! Big time basket. 51-49 Pistons taken away by Cade. Cade on the run, down the lane to the rim, lays it up, lays it in! Sa druge strane, Harden i Bogdanović su sa distance šutirali mizerno. James je imao 3 od 11, a Bogi samo 1 od 12. Kombinovano samo 17% šuta, što je zaprepašćujuće loše. U međuvremenu, Cade je bio promišljen i precizan. Cade in the lane, Cade with a shot. Yes! Hit the half hook. He has 25. Cade will put it on the floor, blow by him, flip it up and fill it up. Tough shot. That was an invitation to drive. Cunningham sa 32 poena, 9 skokova i 7 asistencija ubada pobedu Pistonsima. Cade for three. And that one's through. U posljednjih 6 utakmica, Cade prosječno beleži 27,2 poena, 6,3 skokova i 9,5 asistencija, uz 52% šuta s polja i 45% za 3. Pa, brojevi vredni MVP priče. Da bi završili ovaj pregled na visokom nivou, bacite pogled na Marcusa Smarta i njegov prepoznatljiv ninja potez, nakon jednog prekršaja u napadu. Watford. And we're going the other way. Marcus Smart
with a kipper. No, he did it. No, he Looking did like not. Shawn Michaels. Man, it did the Bruce Lee. Wow. Ako su moji proračuni dobri, peti je put u njegovoj karijeri da ovo izvodi u sred utakmice. Moramo se podsjetiti nekih njegovih prethodnih atletskih spektakala. They get after you defensively. Oh man, what was a ninja move by Marcus Smart? I'm back and show you this. I hope we have seen this on film. That was impressive. Za vreme njegovih fizički najboljih dana u New Yorku, Pablo Prigioni je pokušao isto, ali nije baš ispalo kako je očekivao. Ako mislite da je ovo čudno, morate provjeriti Donovan Mitchellovo sedanje na Desmonda Baina i borbu za ničijom loptom. Moj je posljednji video postao nekako čudan, pa kliknite ovdje i bacite oko. Čujemo se u sljedećem. Peace out.